Assalamualaikum. Ata qanday? Yaxshi, salomat. Yaxshi. Qandaysiz? Yaxshi. Xudoga shukr. Yangi yılımız bilen. Rahmat. Manay qanday? Eng sonu 5. Yollar açılıp suyunup kaldınız Onun mı? jarqırab jaynap. Jönle göngülдөр açık. Elli- Eldim bari mağdayın qara. 51 yıl boluptur dedik o. Oo. 51 yıl. Ha. Oşonda öyle o. Qaralbaganda. Astra rahmat. Rahmat sizge. Rahmat. Densoluğunuzu versin. Rahmat. Dağı köp işleyiniz bize. Bundan çok da getirmeyiz mi? Allah qanday yaxshimisiz? O'zingiz qanday yaxshi ko'rdingizmi? Yaxshi. Qanday sağ olun. Yaxshi ko'rdingiz. Qanday yaxshilarmi? Yo'llaringizlar açılıp suyunup kaldыңыздарбы? Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Rahatsızlarmı? Aceke, oğlum. Aynen. Anlayacaksın mı? Gel. Atın kim bu? Üç balsın mı? Ha? Üç balsın mı? Ha? Üç balsın. Ben vaktinde geldim bu. Üç balsın. Ne buldum? Aynen. Çok kız bal. Qanday sapajaksızlarmı? Uçaşmaya kolum sunup kaldınız. Qanday jaksızlarmı? Жаңа жылыңыздар менен. Мына жаңа жылда белек болсун деп сиздерге. Сонун болдубу? Эми жолдун наркы бети жетишпей калдык тротуаргачы. Ооба. Кудай кааласа, мына кичине күн ылыса асфальт төшөп беребиз. Gelip Qara, nanos deyiniz. Alыңыз ата. Ата, biz sizde olganda alabız. Qara ata, alыңızдар. Gel. Gel. Meles gel. Jeke yok bu. Gel Jeke. Qara, bir bata kılbayız bata. Amin. 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 Yolda yüzlü yol bolsun. Amin. Şu sizin deniz kabul olup, Amin. ömrünüz uzun bolsun, geleceğiniz gen bolsun. Amin. Qanday tilek maksatlar bolsa şonun baarini Allah Taala buyurup nasip Amin. kılsın. Ulu hurmatlı Sadır Nurgojoviç, ulu hurmatlı Kamçay Kızışaviç, siz özünüz baş bolgan. Amin. Mına eldi qarap, gelgenden beri tınbastan mına iş rejimin özgörtüp, sağır menen turup alıp tur namazdan qaytkandan keyin bardıq yerlerde kıdırıp жүрөсүz. Şu eldin alkışını alыңыз. Amin. Eldin batasını alыңız. Amin. Üylüğünüz menen, bala-çakаңыз menen tinç esen-aman bolup tilegen maksatınızga Amin. жетиңiz. Amin. Allah Qara. akbar. Akjolda 50-100'ge kızmat kılsın. Bismillah. Bismillah. Ben kırman ata. Kırkır. Mına qanday soğunun qo'z bo'lib qoldi, qarаңыз. Приятно. Mına kenen kelsa adam yoqda baq bar bolчу, bilesiz de. Usul 82 Oşo bağınızda da уже çirip bütüptür. 80 Alıp atkanda uçar yaşagan ben görüp durdum da tamırlar уже bütkan eken. 82-yılı kurulgan ekan ata. Ha, baktar mı? Aa 82-yılı. 82 olganda 40, 82 olganda qancha olub qoladi? 26, 47 yıl bolup kala o. Ha? Aa 47 yıl oluptur. 47. 47 yıl oluptur. Yaxşı emina özüңüzgө şe densooluk bersin. Bu ömür ata- bersin. Trassa olub kaldı. Prospekt. Prospekt olup kaldı. Ya. Освещениесі болобу да? Освещениесин сөз коебуз. Освещениесин коебуз. Анан И дальше Басқанға да сонда қараңыз. ооба. Саймонтон маңдайға. уланып кетеби дальше. Açılabı. Те емек алып түшөбүз. Калинине алып түшөбүз. Калинемен кошулуп калабы. Калинеге кошулат деп атат. Кошулат. Ооба. Құдай Куда бұйырса қалса жазда. келирге. Ана мojактарына чекесине чата. Başынан başta eteğine çeyim o yolun eteğine bağa tigemiz. Mınavı bu içki köçü. Ata içki köçü usul yerden bizden janağı murdağı eski tilmeyen aytkanda rais. Rais buna o başkarma buna bizim raisimiz buna. Abdülmomin degen jigit hazır munisipaldık aymaktın başkarması. Abdülmomin degen jigit şu damkomdor menен şu el menен barıp maga
Şu birinci kelgende kayrilgan bolчу. Birinci kelgende. Uşul duvar kayrildi. Anan tetigi ime var go janaga. Stayankalar, parkovka. Oşo jere kayrildi. Ana bu жерде bir депутат kızыбыз var. Ayperi kızыбыз. Ayperi kızыбыз dagы surandı bolчу şu жерде asfalt töşөp beriңiz. Anan tetigi stayankalар dagы bir көп кабаттуу парковка кылсак жакшы болот деп. Ошо кыздын дагы эмге көрө абдан суранды ушу эл. Мен ушул жерден депутат болуп шайландым элем. Ушул биздин элдин наказы бар. Ушул дуурун асфальт төшөп бериңиз деп аябай суранды. Элдин эмеси депчи, суранычы деп. Анан жасап бүтүрдүк Кудай кааласа. Могу үстүндөгү парковка буюрса мына кичине күн ылысага анын сонун жердин астына 2 кабат, жердин бетине 3 кабат, 5 кабаттуу парковка жасайбыз Кудай кааласа. Кудай кааласа. Буйрсун насип кылсын. Кудай кааласа. Кананда жолду ачып койла. Kol çağıp koyuңuzдар, şu jolubuz көп жылга кызмат кылсын. Мына кызым. Ой, мына кызым. Кандай? Жүрүң ата жүрүң. Жақсы іш кылып атасыз. Рахмат. Мындай жетекчи келген эмес осқа. Ey, Бирок rahmat сиз aba. жасаганын баары жакшы. Анча-мынча кичинекей кемчилдиктер бар. Аны жасайбыз, Мына жолду полдо жана машиналар чыгып бери мына сиз салган тротуарда басып айдай баштады. Ошол жактарын карап коюңуз, анан баары жакшы. Эми айдайт да ата, эмне кылабыз? Кайда? Каяка бала жол болуп айдайт Өтө да. чоң тротуары кайда отур тротуар. Өтө чоң рахмат. Мына бакты тигип койдук. Каштан тигилди. Быйыл жакшы жылытып калды үйлөрдү, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми коштук. Мощность коштук аба. Вот ошого былтыр мен сизге суроо бердим эле. Ошол жерде коррупция бар деп. Siz, muna bizdin Abdumomун, ошол жердеги daмкомдор ким бар эле daмком. Буяга дополнительный мощность коштук да. Ошого ысып калды аба. Рахмат, Кудай өмүрүңүздү берсин. Мынаке. Bağın açılganын ayттың, биздин багыбыз да açılганын ayттың. Мен болсо мына жол башталгандан бери айнектен карап алып эле ана кыр менен басышат. Биздин өзүбүздө бар да. Ой, ол защитник айналайын, жолду кылып коюп баскылачы. Тротуар менен баскылачы. Дей берип. Ооба. Эми буну неме кылганда эмес, тазалыкты тазалаганда эмес, сактаганда да. Сактаганда. Ооба. Тазалыкты сакташыбыз керек, бала чакага айтышыбыз керек. Мен асырап басып койду жана. Ооба. Kança jığılıp bir yerden çolak olduk. Buna sulardın beti açıldı, göz açıldı. Yollarımız olsa mınantır zaman bak olup kaldı. Amin. Yakçılıklar köp olsun. Amin. Zamanımız tunç olsun, yerimiz zaman olsun, yerimiz de vardı bu zamanımızda da. Şu nereden işine Allah Teala iyilikler versin. Başında yakçı, köp olsun şu çağırda. Başında köşeler açılsın, eldin turmuş şartı daima yakçılık olsun. Amin. Allahu ekber. Bu hafta razısızlarmı? Baldı. Razı olsanlar baldı. Балачкаңыз менен тынч болуң. Жолдарыңызда небересин баарын жакшылыктар. Шаарыбызда, Кыргызстаныбызда, ош шаарында дайыма ийгиликтер, жаңы ачылыштар, жаңы курулуштар, жаңы жолдор ачыла берсин. Rahmat aba, rahmat. Allah razı olsun. Aman bolunlar. Bu hafta da. Baptı. Apılardan apılardan. Amin. Amin. Saltanatlı katılışçıları barınızlar, amansızlar mı? Cengiz Bek, Kudayım koldaсын kom. Sana rahmattan başka söz yok. Rahmat ile aytабыз. Oşumuz жоголуп кетейин деген экен, сен таныттың. Oşumuzu кайрып алып келдиң элибизге. Ош жоголуп кеткен экен. Саңа чоң рахмат укам. Балдарың менен, үй бүлөң менен аман бол. Балдарың менен, үй бүлөң менен Кудайым күч кубатты берсин. Иштеген коллективиңе, өзүңө, балдарыңа жалпы мына жерге ушул устачылык кылып ушулар тегисе өшүп аткан жалпы коллективге, жалпы балдарыңа Кудай Таалам узун өмүр жаш берсин. Жетпес кең дөөлөт берсин. Пайгамбар батасын берсин, бай дөөлөтүн берсин. Шыбагалуу баш берсин, берекелүү аш берсин. Ашуусу ийик тоодон сактасын, айкырып тийген жоодон сактасын. Теңирим өз жалгасын. Эл ичи тынч болсун. Эл арасында силер тынч болгула. Карыяларыбыз нускалуу болсун. Байбичелерибиз берекелүү болсун. Кыз келиндерибиз уяттуу болсун. Уулдарыбыз ыймандуу болсун. Түз жүрүп, ак сүйлөп, намыстуу болгула. Ак эмгек менен жашап, арамдан алыс болгула. Кошконуңар менен кошо тең арып, узак жашап, сый көрүп, ардактуу наамдарды алып,
Elдің арасында қадірлі бақытты болып айланып кетейін. Құдайым күш қуат берсін. Allahu Ekber. Aytsanız kelsin. Amin. Президентімізге, қамчыға, Құдайым өмірлері ұзын болсын, өріштері жайық болсын, тілектері қабыл болсын, мұраттары асыл болсын, ынтымағы ырыс берсін, ықпалдары биік болсын, баштарына бақыт қонсын, қолдарына байлық болсын, елдің арасында қадірлі барықты болып, ұзақ жашап, ел үшін қызмат қылған адамдардан болсын. Құдайым өзі қолдасын. Еш уақытта ушу тапқан балдарының барлығы ер жүрек болсын. Ел үшін қызмат қылған болсын. Ушыларды Құдайым өзі қолдап, суық көзден, суық жаман сөзден сақтасын. Баштары аман болсын, борлары бүтін болсын. Ушу Кыргызстаныбызды алдыға жылдырыш үшін Кыргызстандын эмгеген ишин, элин коргоп жүрө берсин. Кудайым колдосун, иштерине ийгилик, тапкандарына барака. Өмүрлөрү узун, тилектери кабыл болсун. Amin. Allahu Ekber. Rahmat. 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 Rahmat.